mi nak benta kini ke youth center ke Meghalaya kena nak benta kini ke hun samla jo ke Parish ke jini hang Umsning kum shibenta na kabenta kajing baha ki samla kabalang Catholic ha Umsning bat banlum banlang yala ki para samla lembat kajing kenduk lang kum kijing lang kijing a jingi kai bat kiwe ki benta ki bayede bat ki samla kasing samla Umsning Parish kala yo ban pleno ek youth center ha Umsning Parish ya kate ke youth center la pledo ba Alexander Lalu Hek, MLA ke Pinthor Umkra, haka artarik unopra arjar arpuar, harungkat kejing sakhilang da kejing don ki phadar kuntup yu Vicar General ke Shillong Archdiocese, Reverend Father Richard Majau, Reverend Father Tobias karungap kenta bat kiwe kilingdo kabalang, kisamla bat kilong kemi kabalang. Kum banshipin kenmau ketika youth center menshwa ketika hostel jeng ki kena school chinrang bat hadin la tei penbaha kum ka Vianney home ya keban kenmau buram yu John Vianney bat menta kalalong ke youth center i viji bat ki padarang ba jingi de shaban be ya kata ngasung haban khot ya i bali jingi na sing tak tien ke pak ram Doi Father Richard, Father Parish berborong ke dalam ini Presiden Umsning semula nak kata kejing pri ya kini ke youth center nak kini ke sengi artrik Januari arbu ke sistem temai bakman berbesuk IP baru berbagai kini ke youth center kalau kejing kerku nak kata semula baru ke don kini ke tan kini ke dong ke bawa sibur kejing mentoy nak kata ke sem ke Parish berakui dia mentang asyik kini ke lat ke kabu dan pada Vicar General pada Parish ini pleno ini ke youth center dan kita jeng kam jeng youth baru hari ini ke Parish ke Bridgeport. Kemudian terakhir nak ngisumu ya i Father Parish Priest berkilim do baru kena ini ke Parish kibla ai ini ke lat ganti tu betul dikena ini ke Parish kenang bagi kuat sama jungi kinyo ye ke jingkru kinyo ye ke jinge ai kena pen ini ke jaga kenong kata kalat ganti ha ke ba nyo ben bron yu play lama kita kisah kipo kurku berai bon yu play terakhir nak ke jingkru ke jeme betul kurku kena kuat sama jungi betul kurku kena ini baby way ni pan ke bro limpa Chris utrai jungi ingin ke part we ke sat we jang ke mana tasty nak ke tadi ni ke jingkru kublai kemudian kepada berjinge utrai dalam power we part bedekte Malar Kuso Project Power Jisu Kumaria Bekui Kibijam Play to Ryan Down Jinginam Pop and down the board Virginia Virginia Ahmed and then select and Gurku Yakini camera and good party of Project Play but a Jim Hu Jim Play in his sample power Rinkat Pat Kinigajaka but we broke the best of come Yakini keep and Taki Prince I have Kinigajaka.